Merhaba dostlar. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sizlerni Balалар studiyasidan qarşılamağa pek memnunmiz. Eminimiz siz pazar gününü beklep oturasınız. Doğrusunu aytsak, biz de bu gününü pek bekleyemiz. Çünkü efirde bizim yayınımız gösterildi. Onun için duygularımız karşılıklı olganına eminimiz. Neyki sen keyfimiz değişkenini duyasın mı? Evet, biz kötürülgen ruhta çalışamız. Bu men bilesem bahar kelgeninden bağlı. Evet, bahar kele denişmeler duyula. Oynamağa ve at ayırılmağa keyfimiz peyda ola. Yaxşı, onun için sen oyna, men ise yırlarım. Men bilesem bizim seyircilerimiz böyle eksperimentke daha hazır değiller. Ya sen ne için öyle aytasın, Aliye? Men mesela pek yaxşı yırlayım. Men de yaxşı oynayım ama böyle işe hazırlanmak gerek dep düşünüyorum. Evet, hazırlıksız olmaz. Öyle olsa gel yaxşı hazırlanayıq ve seyircilerimizge istedatımızını göstereyik. Yaxşı, gel şimdi seyircilerimizni başka bir meraklı malumatla kuvandırayıq. Dostlar, biz bugün meraklı mevzularını aydınlatacağımız. Biz muzikani pek sevemiz. Ya ne için öyle olabilirsin mi, Aliye? Men bilesem bizim adamlar pek istedatlı. Onun için biz oynamağa, ayrılmağa ve çeşit aletlerde çalmağa pek sevemiz. Aletler degende sen bizim milli müzikal aletlerimizni bilesin. Bu davul, zurna, santer aletleri. Evet, ama ular endi qadimiy aletler oldu. Ularni rast getirmege pek qiyin. Ama buna bakmadan biz muzikani uğraşmağa devam etemiz. Çünkü milli avalarımızı zamanıvi aletlerde de pek yaxşı çalmağa mümkün. Bu güzel bir üner. Bilgenimiz gibi çok dostlarımız müzikal aletlerini kullanalar. Ve bunu profesyonel şekilde beceriyorlar. Çünkü men bilesem ular muzikani pek severler. Bugün bizge yayınımızga aynı böyle muzika sevdalar keldiler. Acayip koşacaklar, Bahçesaray yıldızcaklar, karşılayımız dostlar. Hoş geldiniz Adelina ve Arina. Sizni yayınımızda görmege pek memnunmuz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kızlar, siz bizge kaydan geldiniz? Ahmetci'den uzakta yaşaysınız mı? Я приехала из города Бахчисарая, учусь в Бахчисарайской первой школе. Я приехала из поселка Куйбышева Бахчисарайского района, учусь в Куйбышевской школе. Mektepte nasıl okuyorsunuz? Beğengen fenleriniz var mı? Дела отлично, я учусь в школе на хорошо. Получаюсь каждый день пятерки, и есть у меня два любимых предмета, это русский и испанский язык. Я учусь хорошо, любимые предметы — это физкультура, математика и биология. Adelina, biz bilemiz sen muzikani uğraşasın. Bu duygular sende nasıl peyda oldu? Я занимаюсь музыкой уже 6 лет, играю на фортепиано. Мой преподаватель Гумнюк Нелли Викторовна. Ya çalgı aletini uzun seçtin mi? Нет, мне его выбирала мама. Arina, sen bir takım ya da ansambl çerçevesinde iştirak edesin. Oyunlarla nasıl uğraşmaya başladın? Я с самого детства мечтала заниматься танцами. Занимаюсь я в студии Dance Juice Григорьевой Анны Вадимовны. Nasıl konkurslarda iştirak ettiniz? Hadibeleriniz var mı? Мы участвовали во многих конкурсах, но самым запоминательным конкурсом это был «Виват». Он проходил в Севастополе. Мы заняли 2 призовых места, это 2 и 3 место. Aslında bu işle uğraşmaya ağır mı? Нет, мне это приносит удовольствие. Adelina, biz bilemiz sen seyircilerimizge bir bahşiş hazırladın. Gelin şimdi göstereyik. Maşallah Adelina, pek dilber çalasın. Sağ olun. Kızlar muzika ve oyunlarla uğraşmağa mektep derslerine keder etmiyor mu?
Мне не мешает, потому что у меня есть как бы свой график. Утром у меня музыка, потом школа, по выходным у меня танцы. Мне не мешает, потому что как бы школа в будние дни, а танцы по выходным. Я сіздің музыкави ойынлардан ғайры давеслігіңіз бар ма? Нені өкіренмеге істерідіңіз? Я занимаюсь только музыкой и танцами. Помимо танцев я занимаюсь изобразительным искусством и занималась айкидо. Я занималась до красного пояса, но мне пришлось бросить, так как у меня не хватало времени. Кызлар, сіз бұл қойғанда кем олмаға істерідіңіз? Не үшін? Я хотела бы стать в будущем великой пианисткой, либо же музыкантом, потому что я занимаюсь музыкой и получаю от этого удовольствие. Я бы хотела стать акробатическим тренером, потому что мне нравится выполнять разные трюки. Сіз бізге да музыкаль бақшыш азырладыңыз ғалба? Да, мы подготовили вам постановку, и сейчас мы ее вам покажем. Бізге мұсафірлікке келгеніңіз үшін сау болыңыз. Я хочу передать привет своей первой школе, хочу передать всей нашей танцевальной студии Dance Juice, любимой Анне Вадимовне и нашим всем любимым учителям первой школы. Я хочу передать привет нашей студии, Ане Вадимовне и моей любимой Вишенке. Оқушыларыңызда, меморақларыңызда мол вакиетлер тілейміз. Студиямызда сізні да беклейміз. Çok sağ olunuz. Аферін қышчықларға пек истедатлылар. Бізім сыраларымызда бойлы истедатлы қызчықлар олғанына біз пек қуанамыз. Достлар, біз кешкен янырымызда енді айтқан едік. Егер сіздің бір саада еңішлеріңіз олса, ве сіз өзіңізді танытмаға істесеңіз, бізім ейнімізға бұйырыңыз. Өз істеклеріңіз хақында бізім ВКонтакте сайфесімізге yazınız. Біз беклейміз. Чүнки истедатлы олған балычықларны әркез білмек керек. Разым сенен, Алие, біз есе оларны танытмақ керекміз. Оның үшін достлар, бізім ейнімізға бұйырыңыз. Белки де кележекте сіз балалент мұқберлерінің сырасына қошылырсыз. Эбет, біз яңай достларымызны қаршыламаға пек мемнун олырық. Шымды есе келіңіз, чебер әлчіклер рубрикамызны сейретейік. Selam aleykum. Çeberilçikler, sizni karşılay. Benim adım Maria. Biz başlayımız. Bar kelgende tabiat uyana. Biz ise etrafımızı çiçeklendirmeye isteyimiz. Bugün güzel bir dekorasiya seçeceğiz. Bizge gerek olacak tereknin pıtakçıkları, beyaz boya ve çeşit çiçekler. Birinciden pıtakları alıp beyaz renkte boyalamız. Kurugan son pıtak üstüne çeşit çiçeklerini yapıştıramız.
Tabağımız hazır. Endi çiçek bardağına koymağa mümkün. Böyle çiçekler bizim odamızda yarıştıracak. En esası onlarını suvarmak gerek mi? Barının ilk günü hayırlı olsun. Sağlıkla kalınız. Dostlar, eğer hatırlıyorsanız biz bugün bar ve yaxşı keyif hakkında laf etip başladık. Evet, bar ve yaxşı keyif degende dırал turistlik kele. Doğru, çünkü bar kelgeninden çeşit değişmeler ola ve çevre çet uyanıp başlay. Demek biz de uyanamız. Yok, biz yoklamaydık ama barrik bizde de çeşit değişmeler ola. Evet Ali, benim sualim şakaydı. Anladım Cenike, lakin etraftaki tabiat uyana. Onların sırasında ösmürlükler ve çeşit hayvanlar var. Evet, ösümlükler hepsi yeşillenip ve çiçek açıp başlay. Yokuşu hayvanlar ise özlerinin yuvalarından çıkarlar ve aç kıdırıp başlaylar. Evet, onlar bütün kış aşamayıp yuhladılar, açıldılar. Yokuşu hayvanlar kış boyu aç kıdırmaylar. Ama bar kelgeninden onlar beslenmek gerekler. Güzel sözcükünü kullandın Aliye. Beslenmek bu aşamak manasına kele. Aşamak, ceyhan yaklarını doldurmak. Demek bir mananı bildirmek için birkaç ibare kullanmak mümkün. Aşamak, beslenmek, yemek etmek. Yemek etmek bu aşamak manasına kele mi? Bu diyalekt ibaresi. Onun çokça yalı boyu halkı kullana. Aliye, sen bilesmi, men bu ibarelerden meraklı bir ata sözünü eşittim. Öyle olsa bizden de paylaş. Besleme karganı çok umasın kozunu. Meraklı mında besleme ibaresi tamam aşıtma manasına kele. Evet, bu ata sözün manası da pek meraklı. Men bilesem mında söz yaxşılık ve yaramaylık haqda kete. Ya sen aşnin baklı atılar sözünü bilesmi? Bilem, aç desen çapar, iş desen kaçar. Pek doğru sözler. O tembellik hakkında hatırlata. İşitmege sevmegen ama aşamağa pek sevgen insanlar hakkında aytıla. Demek halkta da öyle insanlar var. Men bilesem olar şimdi de var. Ama biz serilerimizge tembel değil de işkir olmağa tavsiye etemiz. Tembellik bu pek yaramay çizgi. Men bilesem bizim balarımız böyle yaramay çizgilerden uzak duralar. Tembellik kimsege yarışmay. Hatta hayvanlar bu duygudan kaçınalar. Sağ ol Cenike, hatırlattın. Dostlar, keliniz meraklı levhamasına bakayıq. Kim bizde ayuv ne olganını bilmey. Biz bilesek aramızda böyle adam yok. Ama buna bakmadan geliniz bu hayvanla yakınca tanış olayık. Her vakit balaban, yunlu, salpa ayak ve beceriksiz gibi saygan hayvanımız aslında bu tasavvurlarımızdan pek fark etti. Ayuvlar güçlü ve cesur orman kahramanlarıdır. Onlar pek yaxşı yaldamağa, tez çapmağa ve tereklerge kolaylıkla çıkmağa bileler. Bu balaban hayvan yemiş, bal, lezzetli otçıklar ve balık sevgenine bakmadan en tehlikeli yırtıcılar sırasına kiriyor. Onun en yakın soyları tilki, kaşkır ve köpeklerdir. Bilgenimiz gibi kışlık bütün ayuvlar yuklamağa keteler. Ama bundan evvel pek yaxşı etip aşap doyalar. Eğer de ayuv kuzde aç kalsa, o kışta uyanıp orman boyu aç kıdırması mümkün. Böyle ayuvlar pek tehlikeli sayıla. Kışның sonunda ayuvlarının balacıkları peyda ola. Bazı dalalarının sayısı 5 ayuvçıkka yete bile. En meraklısı şunda ki doğğanda bu balaban hayvanlar olgan olacağı 500 gram ola ekenler. Yukarıda biz epis ayuvlar kışta yuklay dedik. Ama bu dolu olmagan bir fakt. Çünkü panda ve beyaz ayuvlar kışlık yukuga dalmaylar. Söz kelime beyaz ayuvlarının bizim meraklandıracak bir hususiyeti da var eken. Bu hayvanlarının yünleri beyaz olganına bakmadan terileri kara eken. Ayuvlarını pek akıllı hayvanlar dep aytalar. Eğer de ormanda kapkanlar olsa, ayuvlar olarını kolaylıkla tapıp tayak ata ekenler. Atılgan tayak kapkanның üstüne düşe ve onu kapata. Ayuv ise kapkanga düşmey. Ayuvlar kontinenti dep Şimali Amerika'nı aytalar. Çünkü anda dünyanın en çok ayuv sayısı yaşay. Lakin buna bakmadan ayuvlarını en talap etilgen hayvancıklar değiller. Çünkü her bir ailede bu hayvanның şeklinde yasalgan pluş oyuncağı vardır.
Айвана Талима аслында пек мерақлы. Doğru айтасың жеңке. Мен mesela şu kıştan öğrenip келген айванларға шашып қалдым. Білесің, қышта чоқ айванлар ұйықлай екен. Тек біз білген аюв ве кірпі дегіл. Қышта бір суық елканат кебі айванлар да ұйқыға далалар. Мен есе айванлардың бәрде олып кешкен денішмелерге диққатны айырдым. Сен не ақында айтасың жеңке? Мен тұншықлардың реңкі денішкені ақта айтам. Аңладым. Mesela қышта бен-бейаз солған тавшан бар келгенінен тұншығыны бос ренктеріне деңіштіре. Мен есе сансарчықлардың қышта не олып кешкенini білем. Не ола екен? Қыш келгенінен сансарчықтың құлағында пускульчиклер осып чыға екен. Вай, насыл мераклы мәлімат. Мен есе кирпичиклер ақта айтайым. Не, оларда да пускуллер пейда ола екен ма? Yok, kirpелер қышқа азырланғанда әршені ашап, өзлеріне яқтыпла екендер. Керчіктен де әрбір шейіні ашап. Аты балқұрт ве кейік құртларының еваларына керек екендер. Яулар пек аджы тішлейлер. Kirpелер бұндан қорқма екен. Оларына атты зерлі елан тішлесе бір şey olma екен. Мерақлы. Оларның зерленмегенлеріне алімлер дөгіріне. Ама не үшін өлі ола, кімсе айтып оламай. Мен білесем, мұғбірлеріміз де мерақлы левқа азырладылар. Келініс сейір етейік. Студияда алып барыcılarımız аю ve kırpılar haqda laf etmege devam eteler. Biz ise sizge dağ sıçanı hakkında tarif edecekmiz. Bu hayvançıklar haqda pek çok malumat var. Onlarning sırasında hem muzbet hem de menfi soylarını ayırmağa mümkün. Ama keliniz biz bugün tek yaxşı soylarının paylaşayıq. Dağ sıçanları özünün en büyük popularlığını Amerikada ve Moğolistan'da kazandılar. Mesela Moğolistan'da onu pek lezzetli aş dep sayğanlar. Amerikada ise onu falcı gibi kullanğanlar. Biz ise sizge bu hayvançıqны sansarlar soyundan kelip çıqqanını aytmağa isteymiz. Tabiatda dağ sıçanның 15 çeşidi var eken. Çoxusu vaqt olar aile şeklinde yaşap özlerini qorçalamağa mecbur olalar. Çünkü dağ sıçançıqlarının çok düşmanı var eken. Bu hem qaşqırlar, hem ayuvlar, puma ve elbette kartallar. Bu hayvançıqlarının özleri ise ot, yaprak, yemiş ve çeşit tamirlar aşa ekenler. Dağ sıçanları yer tubunda terin yuvalarda yaşaylar. Bu yuvalarının çukurluğu 5 metrini, uzunluğu ise 15 metrini teşkil etmesi mümkün. Onlarning evçikleri çok odalı eken. Birisinde yuklasalar, diğerlerinde ise tehlikeden qorçalana ekenler. Söz sırası dağ sıçançığı ömrünün büyük kısmını yuklamakta geçiriyor. Onun için bizde bazıda dağ sıçanı gibi yuklaysın degen ibare peyda olgan. Ondan da başka dağ sıçanları xuruldamağa bile ekenler ve bu adetleri tamam adamlar xuruldağanı gibi eken. Güneş doğumunu ise dağ sıçanı sızgırıp karşılay. Belki de olar böyle kuvanatırlar. Çoxusu çetel memleketlerinde, ayniqsa Amerikada bu hayvançıqqa ayrı bayram bağışlanğan. Bu günü dağ sıçanның hareketlerine bakıp bağır ne vakit geleceğini belgileyler. Meraklı bir adet ama biz bellesek bu iş için takvimler de pek güzel gelişir. Kirpeler hakkında laf ettik. Aklıma Ariana Osmanovanың şiiri düştü. 4 satırını bizge de ayt, Aliye. Yumşak dep olamayım, elimden tutalmayım. Ötkürdür iyileri, incitman kirpelerini. Men bilesem kırpılarını incitmağa çare yok. Sen onların iyileri olğаны için aytasың mı? Evet, ular bir tehlike көрселер, birden toplanalar ve inelerini sokmağa hazırlanalar. Aslında kirpicikler küçük hayvançıklar ama çeşit zararlarga boysunmaylar. Aliye, kış ve hayvanlarla da bir malumat bağlı. Paylaş bizlerle. Sansarlar kış vakitinde hava bozulacağını pek yaxşı sezeler. Men bunu okugan edim. Boran olacağını duygan sansar derhal yuvasına kirip saklana eken. Ve anda yaramay hava biteceğine kadar otura eken. Demek sansarlarını terikler üstünde gezingini korsek, havası yaxşı olacak. Evet, aynı öyle. Acaba bizim şunda onda rubrikamızdan iyiler hakkında aytılacak eken. Keliniz seyir eteyik. Bugün dostlar biz sizge feza ve kosmostan chetleşip yer küremizning hususiyetlerini öğrenmege teklif etemiz. Demek başlaymiz. Alimlerning aytganlarına ko'ra küremizning yaşı 5 milliardga yeti. O Güneş ve fezamızning diğer siyerelerinden aynı zamanda yaratılgan. Söz kelimi küremizning yoldaşı sayılgan ay da bu vaqtda meydanga kelgan. Evet, bu yerde sizge derhal sual peyda olması mümkün. Acaba bu alimler yerning yaşını nasıl sayıp çıqqan ekenler? Bizim ise buna cevabımız var.
Якын заманларда алимлер радиоизотоп анализі деген усуланы уйдырып чыкканлар. Айны бу усулнын ярдымынен ернің яшы сайылған. Я еріміздің 3-чі сияре олғаныны біледіңізмі? Ажаба не үшін бойлы екен? Чүнки системамыздың эпосы сиярелері күнештен белі бір ұзақлықта ерлешіп, эпосы өзінің еріне сайып болғанлар. Күнешке ең якын Меркурий, ондан соң Венера, ветек сон еріміз келе екен. Бізім сияреміз керчектен де юварлақ екенмі? Космонавтларының айтқанларына көре, егер сияремізге фезадан бақылса, о балабан көреге оша екен. Ама о толысынен юварлақ дегіл. О текаран төпесінден ве түбінден басылған топқа оша екен. Демек, еріміздің кеңлігі, оның yüksеклігінден біраз чоқчадыр. Mesela экваторның ұзынлығы 40 000 километрні тешкілете. Егер біз бұл месафені жаяв кечмеге істесек, бізге тоқтамадан 1 ел адымламақ керек олacak. Реактив учақ есе ерні 24 саатте учып кечмесі мүмкін. Ракета, яғни фезадаки гемилер, ерні 80 dakikada айланалар. Эпосы сиярелер içinde не үшіндір тек бізім көремізні мавы сияре деп адлайлар. Оның манасы ғайет саде. Сияреміздің чоқысы қысымы сувнен қаплы. Егер қыталарны бір ерге топласақ, о ернің тек 4-те 1-ні қаплап алыр. Қалған тарафлары есе сув olur. Оның үшін көремізге фезадан бақылғанда, оның бұйы қысымы мавы реңкте екен. Космонавтларының айтқанларына көре бұл бек дүлбер манзара. Достар, қадырлай олсаңыз, әвел яйынларымызда бізім бір теклифіміз бар еді. Бұл теклиф чебер елчеклер рубрикамызден бақлы. Эндіден сон студиямыздaki рафларымызда чебер мұқберлеріміз ясаған шейшіклер пейда олacak. Сіз есе рафларымызға диққатнен бақып, бұлар не олғаныны тапмақ керексіз. Пек диққатлы сейіршілеріміз есе ілияпмалар насыл яйынымызда япылғаныны бізге язмалы мүмкін. Хатırlatамыз, бұл үшін бізде ВКонтакте сейфіміз çalışа. Язған мәліматларыңыз ана тілінде, рус тілінде олмасы мүмкін. Біз есе девам етеміз. Яйынымыздың башында бар ақында айтқан едік. Бардеке денешмелерден башлаған едік. Амалыфымыз аванчықларға кечіп кетті. Бардеке тендүріслік ақында айттық. Бұл манада мен тендүріс сөзіні бегендім. Яны сөзіні ешіттік, демек лұғатларымызды толдырмаға вақыт келді. Мен білесем, бөле сөзлеріміздің манасыны ән яқшы бізге лел ететіміз аңлатыр. Ойлы олса, келініс лұғатчықны бақайық. Бар келгенінен табиат уяна. Инсанлар да evde отырмайып, чешет кезінтілерге чықмаға істейлер. Ратлық бөлбетте пек яқшы, ама айны вақытта біз ана тілімізні öğrenmеге девам етеміз. Ве бүгінгі программамызда бөйле сөзлер яңғырады. Çalgı aleti – музыкальный инструмент. Давул – барабан. Аюв – медведь. Қарға – ворона. Борсук – барсук. Елқанат – летучая мышь. Тончик – шубка. Балкурт – пчела. Зеер – яд. Тендерист – бодрый. Юқылы – сонный. Беслемек – кормить, откармливать. Чокумак – клевать. Дақсычаны – сурок. Балалар, evde отырмаңыз, біз кібі бақчаларға кезінтілерге чықыңыз. Мында яңы білгілерін алмаға да мерақлы olur. Мен бұл сөзлерінің арасында ер қанатының адына өзіме açtым. Мен де, бөле айванны білейдім, ама ады таныш олмаған еді. Енді есе біз ярышымызны қатырлатамыз. Достар, ресімлеріңізні қабыл етмеге девам етеміз. Біз сізлерден ана ватанымыздың манзараларына бағышланған ресімлеріні беклейміз. Достар, біз сізні ярышымызда актив шекілде іштирак етмеге дәвет етеміз. Ресімлеріні экранларыңызда көстерілген адрестерге yollanыз. Біз есе кележек яңарымыздың бірінде бұл ресімлеріні сізге көстеріп башларық. Бүгін есе яйынымыз сонына келе ята. Біз сізлер сақлашмаға мечбурмыз. Көрішкенже!